হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু পি পঢ়াশালী। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ জিকেৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। চ' দেৰি নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰত এছিয়া के किस भाग का हिस्सा है? ভাৰত এছিয়া মহাদেশৰ কোনটো ভাগৰ অংশ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দক্ষিণ এছিয়া। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल অনুসৰি বিশ্বত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7th। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? জনসংখ্যা অনুসৰি বিশ্বত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব दूसरा মানে सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ভাৰতৰ দক্ষিণ দিশত কোনটো মহাসাগৰ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দ মহাসাগৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है? বে অফ বেংগল ভাৰতৰ কোনটো ভাগত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দক্ষিণ পূব ভাগত। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, भारत कितने देश के साथ अपने जमीनी सीमाएं बांटता है? ভাৰতে কেইখন দেশৰ লগত নিজৰ ভূমি সীমা বিতৰণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7খন দেশৰ লগত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰত के पड़ोसी देश के नाम क्या है? ভাৰতৰ সীমা ৰাজ্যত থকা দেশখনৰ নাম কি কি? ইয়াৰ উত্তৰকেইটা হ'ল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন, ভূটান, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, भारत के 4 मुख्य धर्म कौन से है? ভাৰতৰ 4টা মুখ্য ধৰ্ম কি কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দু, মুছলমান, শিখ আৰু ঈসাই। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, भारत को किस वर्ष अंग्रेजों के चुंगल से आजादी मिली? ভাৰতক কেতিয়া ইংৰাজ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1947 চনত। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? ভাৰতক কোনটো তাৰিখে গণৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राजधानी का नाम क्या है? ভাৰতৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব नई दिल्ली, নতুন দিল্লী। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চহৰৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুম্বাই। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ভাৰতত থকা লোকসকলক কি বুলি কোৱা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয়। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की औपचारिक आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? ভাৰতৰ ফৰ্মেল অফিচিয়েল ভাষা কি কি হয় বা আনুষ্ঠানিক চৰকাৰী ভাষা কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দী, अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त कब हुआ था? ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা কেতিয়া মুক্ত লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 15 আগষ্ট 1947ত। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की मुद्रा क्या है? ভাৰতৰ কাৰেন্সি বা বিনিময় মুদ্ৰা কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় रुपया, इंडियन रुपी। भारत में कौन सा समय इस्तेमाल किया जाता है? ভাৰতত কোনটো সময় ব্যৱহাৰ কৰা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় মানক সময়, ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, भारत का नाम किस शब्द से निकाला है? ভাৰতৰ নাম কি শব্দৰ পৰা উলিওৱা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? ভাৰতৰ নাম হিন্দুস্তান বুলি কোন লোকসকলে ৰাখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মোগলসকলে। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के झंडे का नाम क्या है? ভাৰতৰ পতাকাৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব तिरंगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ভাৰতৰ নেশ্যনেল এন্থেম কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জন গণ মন। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ভাৰতৰ নেশ্যনেল মিউজিক কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বন্দে মাতৰম। এতিয়া বন্দে মাতৰম কোনে লিখিছিল বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌৰা চৰাই। नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল, भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ভাৰতৰ অফিচিয়েল নেশ্যনেল ৰিভাৰ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গংগা।
नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है भारतर राष्ट्रीय गछ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব बरगद का पेड़ माने आहत गछ नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भारतर राष्ट्रीय फूल কোনটো হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব कमल का फूल पदुम फूल नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भारतर राष्ट्रीय फल কোনটো হয় यार उत्तरটো হ'ব आम नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु जमीन पर रहने वाला माटित बसबास কৰা भारतर राष्ट्रीय जंतुर नाम কি यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব बाघ नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु पानी में रहने वाला पानीत बसबास কৰা भारतर राष्ट्रीय जंतुर नाम কি यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব डॉल्फिन नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है भारतर राष्ट्रीय मिठाई की है यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব जलेबी नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ল भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारतर राष्ट्रीय खेल की है यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব हॉकी क्वेश्चन नंबर 32 गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई गांधी फिल्मत गांधीजीर अभिनय कोने কৰিছিল यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব बेन किंग्सले क्वेश्चन नंबर 33 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस केতিয়া पालन কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি টিচাৰ ডে পালন কৰোঁ তেওঁ আছিল আমাৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি কিন্তু যেতিয়া ৱৰ্ল্ড টিচাৰ ডে কেতিয়া বুলি কিনে ক'লে 5 অক্টোবৰ বুলি কিনে ক'ব লাগিব क्वेश्चन नंबर 34 जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था जापानत परमाणु बम केতিয়া পেলোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1945 চনত नेक्स्ट क्वेश्चन भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है কোনটো নদীত ভাংখৰা নাংগল বান্ধ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সতলজ নদী এই নদী पंजाब আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পথ সংযোগস্থলো হয় नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशनर स्थायी सदस्य केइटा यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব 5 चाइना फ्रांस रशिया फेडरेशन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में কোনটো সিন্ধু সভ্যতাৰ স্থান ঠাই পাকিস্তানত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব हड़प्पा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था चौथ नाমৰ কৰটো টেক্সটো কাৰ দ্বাৰা লোৱা গৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাৰাঠো দ্বাৰা মাৰাঠীসকলৰ পৰা नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल बादशाहों का सही क्रम है मुगल बादशाह বা ৰজাৰ শুদ্ধ क्रम হৈছে बाबर हुमायूं अकबर एंड जहांगीर नेक्स्ट क्वेश्चन भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन कोने स्टार्ट কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিনোবা ভাৱে তেওঁ 18 এপ্ৰিল 1951 চনত স্টাर्ट কৰিছিল ইয়াক लैंड गिफ्ट मूवमेंट বুলিও কোৱা যায় नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी भारतत इंग्राजी शिक्षा कोने स्टार्ट কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব लॉर्ड মেকালে क्वेश्चन नंबर 42 फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है फ्लाइंग सिख नामेৰে কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিলখা সিং এওঁৰ ওপৰত এটা ফিল্মো ওলাইছিল ভাগ মিখা ভাগ क्वेश्चन नंबर 43 नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू আৰু কমলাত কি ভিটামিন পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিটামিন সি नेक्स्ट क्वेश्चन उदय शंकर किससे संबंधित है उदय शंकर কিহৰ লগত সম্বন্ধিত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উদয় শংকৰ নৃত্যৰ লগত সম্বন্ধিত আছিল তেওঁ বহুত ভাল নৃত্যকাৰ আছিল তেওঁৰ জন্ম 8 ডিসেম্বৰ 1900 ত জন্ম হৈছিল আৰু 26 ছেপ্টেম্বৰ 1977 ত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল क्वेश्चन नंबर 45 संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ क्वेश्चन नंबर 46 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है पंचायतत বা नगर परिषदत তিনটা তৰপীয় ব্যৱস্থাত সৰ্বোচ্চ স্থানত কি থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জিলা পৰিষদ
क्वेश्चन नंबर 47 लक्षद्वीप की राजधानी है লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী হ'ল কৱৰত্তি ইয়াত দিয়া হিন্দী শব্দটো ভুলকে আছে ৰৰ জেগাত ৱ আৰু ৱৰ জেগাত ৰ আছে আপোনালোকে নিজে শুধৰাই ল'ব नेक्स्ट प्रश्न श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकार मुद्रार नाम है यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाমৰ কিতাপ কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু আজি লাষ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল গুৰুত্বাকৰ্ষণ কি খোজ কিসনে কি থি মধ্যাকৰ্ষণৰ খোজ মানে আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিউটন বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো পছন্দ হৈছে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিওৰ আপডেটবিলাক নটিফিকেশনটো আপোনালোকে সোনকালে পাওক